Right, nangina kuna maafisa ofisini ya mbunge wa Tianiawes na Kinyemse wa Mudhara ni bameneti rwanyiro kurungamira nyumo chekithakani ro KWS bubu yete orea kariba Rwanda ntiri ubonekete kurumirwa ni winyange bonjoira chidirite ikithukaira miunda yona kunyangimira bakere bagwite rwanyiro ro KWS batikuthangikira akariore ibonekete kunyilika na winyange bora kuntu kwithira gita na mbere mwanike twande kumantere Kelvin Kimadi na kulikithia Ondithi ne mpitho kwenju yetekire na watibone ne kirari mbandonda ciatiania thai atongoria mwanya no betite na mbere kiri kumeneria rwangiro karia bonyumo cia kithaka ya ru KWS kumania thine ye ya muno MC wa Mudhara Aurelio Murangiri uria Kinyawe antu bawe baringi kite anene KWS ya gwetherete na bia kurebia njaucio ibe batwire itwana KBL ke yara mwe nara tharaka ya bera ibande mwe bake aba urira mwe baita kubwithia nchobi ni na mweyo ende nya batuke akwithira njou ni irachiribia kuria na ngweke indabire si kumenyera njou nibe baturire bia kuria bibie mundrene o tubenderie bia kuria bi barethie tutena thina kinya batu na ara tuikagie ng'ombe chetu tekatwaya otheri katurairwa na waita wa lelia form ira tukurethia tuyuleletie form iturethagia tuyuleletie che compensation twauleleri inge aende maburo twari kanisa na independent ara twari na nene ba KWS antu beto ba urlelia form che compensation china meri nkurugie tanda turwari kana mwanja mwankaruari kwicho china miaka batari wa nyathumuni mkuluki Murangiri burukire thirikari kumania bura kinya bambiritie kuthange kwindithia cia county motorio ndira thine ye nju batamithia ng'ombe che kumanga iwajia inge ndibwe chumite Mandera ire yana lori tuko chionde lori ikeachia turara utegethaka kiko gete mwene no ke akwithira kiku nyani mbonu mbite nkawate uke akwithira kikwato kwithira kwino ngwato enja rwire nyani mbonu nkawate lakini utekethaka kikero kinde ne Mudhara utekethaka kikero kinde ne Meru kithaka kira kiko kya public kya thirikari na kiandikiri thirikari kana kithaka kya muntu kina namba o muntu binafsi ute muntu atena namba kithaka kyawe na ibithimi so na arantu baba kureta ng'ombe chiona lori be yeto turra Mudhara te kumenya iko na ndije Mudhara kithira katuti Kenya kana kithira atuti na abangi baria kana sheria che Kenya kaite tumairo kire antu ba Mudhara nuntu kamera chiea ituthangalanie njou chiea ituthangalanie mpara yeya bangi baya misaada lakini ntona muzado thirikari ufocus Mudhara na aria kungi na gukinyobicie muyumbe Tianiawes Daktari John Mutunga kiri bukoni obubu ampitho kwisha njoishi etesia winyangi okirirwa ng'oro rwa KWS ai antu beto bumita mparene inene sana nindi tukona at least kawaya kidogo ka irimarira antu barombita kurima endi kuriaria muno njou na ikathirikeya igakuma mindene ya antu beto ikathirikumba kwinyangia kantu karantu bairigirite kwithira bakira ndene mweri ungi umwe atukuromba buru tafadhali KWS no tinkuma ibo usika waku tafadhali nyumo ichi andu chimenyerei itikombe kuya kuturetera thina nontu cheo chimburantu betu inkumantu betu na bakarespond na bakariaka no bura buta na mbere kurombo intere mwanya kirirwa ngiruru karibu nyumo cia kithaka ikuria winyange bobo tita na mbere na batekangange mwingi ya bura bamenyeretie tuna reports imo kuma 2018 2016 2017 na batomba kona competition mwanka ruari so ankuromba tafadhali inyamba una wamba ushughulikirwa inkuma thirikari tu ni ondai ni ushughulikira antu niombe ku resolve cases uchionde nikenda antu na baraba ombite kwa thirika kana baraba lusere ndo bao na wamba kwithira bakiona uteithio kuma thirikari kuhusu na IT twarite na murungamiri wa Meru County gutiketa Madam Zainabu na twakikishira ati mantu ya tumba kwithira karikaringi na twirite na tumite timu ile yes trone officers ba KWS no egoro na twashwite nya tuma timu ingi kiripotera Weru TV kumatiania bita wa Kelvin Kimadi.